narodna kuhinja, da vidimo šta ima u narodnoj kuhinji. Evo, leba mi dali, evo leba, evo dao mi čovjek, to je ono, ko moj komšija. Evo, dali mi ovo je slatko, da idemo dalje. Evo, ovo mi dali, evo, jogurat mi dali, mali ovaj jogurat, evo makarone, evo, kupite kabanice, kupite kabanice. 5 minutes later. Kupite kabanice. Minutes later. Kupite kabanice. Evo, drugarica je u ćošku i ova drugarica koja nije u ćošku, koja je pored ćoške. Kako ti, druže, kako je školi? Te neko voli i te mrzi. Hoćete majmune. To su pečku materi. Tako reci. Slobodno. Naspij se, ženo. I ti se naspij, ženo. Why are we still here? Just to suffer? Vozimo ovaj Ford iz... Ale, ovdje ti je gas. Prvi. Da, prvi. A ovo u sredini je kočnica, ali imam ja kočnicu, držim za svaki slučaj. Dobro, neću ja puno, Pušti polako, plačilo i tako da.